MCA Makworonto kaunti ya Meru nimeumirite kumeneria MCA Maria Mathuri tunakura nontu wa kuthina mbere gukira ore mwanki ukonekana kubebia kaunti ya Meru na bakiaria mwandiki moneke amanike ambas Mugambi Manyara na uretie mutumanto ithinkia atigacoke Misiri indi agwatanire na bwena aregani kuthuja na gucunka thirikari ya kawira na mubunge wa Tigania East Poro Abori na uretie ntumwa ikinyere Rais Ruto ati Meru njirani imbega na gutithere yonekanire ona nyuma ya munini wa Rais Rigathi Gachagua kubewa wira wa kugwatithania atongoria ma Meru na sokete auria Rais ubishaga wengwa Meru ati gutumana nikenda akinyere mwananchi nontungwataniro Meru etwikite kiroto kia muthenya muthuri Muriuki atwambiririe na inu Dikariji ontori aja yongozi General Kiumeru GK General Kiumeru GK Ujune mutongerio kia makeno Mporo Abori ora mubunge wa Tigania isi achumiliti Nandi na kuwara bakinyite mwankira Nandi gutinogwa kabadho bakiuga uma na umbabu wa mbere nikuna mutongerio mgongo William Samoei Ruto ati kaunti ya Meru tetete bwega nakwira ugwaita muntu urongoje na State House ati Meru isa sawa Meru isa sawa Meru ina vena itebeleku Meru na vena ekununkora bandao Meru ina vena na Meru na vena mthoku mnoende na county na vena ileta wa vena ileta wa viriri ileta wa okea ileta wa lubu ileta wa ngangau ileta wa Kitumi Nandi akona mutongerio mugongo akiya kaunti ya Meru agatumira mutongerio kinyoriku indeje kiandu braba muthurire nontu ti mutongerio kwenda kwigana nongi ibo ntokwenda kwira bwana William tiga na Mporo Abori tiga na Yumbi na Mporo Rioko tiga na MCS tia na ngavana tia na bang linda zikabo eyoke mwananchi ora kuringire kura nonto bazo tukurane tia bantigiri yogi muri mwanao ene kwenda kora irio cia kuchania katokwa tukurane tia nemsi pa kaunti ya Meru bakiuga Meru mwankera na ndendo ene no mwanga mutongerio mugongo twagitonyera murimo yora nonto deputy president atayorerie kabisa yetiero nau manto yanganga euni ombichera president wonere ntukwira totirimanire awe that Meru ina thina na ina andwa inyori ya urongo wetwe Meru iko na shida na iko na vita so tunatumana kwako deputy bwana president uende yukia nafasi ekuya kwa ile thina Meru ukethira seriously we serious na njendre Meru county thina Meru misovu wengwa personally reko tumagashagwa no twende kethira no mutumerere mbere atiira thina ati ginyo mutumare yaile no kaka ambaya atiira thina mbi ati amna bubu untubwege munini wa ngavana ndene kaunti ya Meru mutumanto ithinkia kwithwa ashumiritie na kuga manto ndene kaunti ya Meru tetete bwega atongire babetha bakiuga uju kira gitweria kaunti ire Meru ketha momokere imbaromba mtotwa twethingia mutuma wa reverend thaiji mutuma ati ku ati akwenwe bukona kanje weta nyuma rivers kadoro mtote rivers kini mheshimiwa ntwithinkia uona ndenda ukwira thugania manto ya future outside kawira mwangaza ugo tenda kuia no tenda wamba uwinkwenda ugo ugwatana na tongire bange ya mheshimiwa Mporo Abori kana uni kana munya na bangi bare bakwenda uongozi wa Meru tuige Meru tutigane na manto jaja sarkasi nimbomba kwira mheshimiwa mutuma okay akwethwa bishop mugima batiumba kuwatania na reverend batuika ngunde example ndene Kenya county singe tie ya kuthoma county retongere tu name bishop na reverend ekaria mufano mwea nebo bautonya mbiche kubutana mbiche kurea deputy governor aritangwire we ai kikatiba itokwira bishop na choke mureko enda kare ochoke mureko thirikari ye ira watili ni reverend twethingia na maromba akiochie Bible na maromba bishop na amenye akwa governor wetu kuthugania no intimidate deputy governor kenda aomba kumuchwira meya aomba kuma gitene nethro wake menya tumumurikite bwega na achetha na mutuma nwe kintu kia mbere akethwa akiana no tukiamagetu slogan yetu inopeu untubure MCA bakoroto baugite na MCA barabathuri kama makitwinga ngavana kawira na batumba guta sauti ciao mbuge MCAs bau baina thina nene mono mbere ma kinya gethi tutetera mutuma twethinkia inya babakariri
antu bau bagwitwa MCAs bakariri rintu murume akerwa ete akaina twist mbere ekuru na twana kenda maendeleo ya kwawe gotumbitikiria kuigukarirwa antu bau iba bakariri na ndenda kubera uju MCAs betu nonto abakariri kawira Mwangasa barita okorea bakaria ngavana akaeza na makobe ya 200 agachoka akaiya milioni akaeza na makobe akaeza na mattress ya 300 akaiya milioni arume bau kabakamenya bathurirwe ni Amero betokaria Amero te betokaria Kiu ogole sande negerete MCAs elected okua no te wenyomirire kwa ribo nkwariao ete kumakaninya atia egerete elected okua mwango atuka muntu wenda na kwenda utalo ogolera no tumamebera ati charity ni ekie charity na safu bonde bagirira kundi enda kwira Meru na ngera arume bonde ba Meru kaunti wonga nto murume agumika na gae bage agurega bature guru twaluka twaeronde twanjia kurana baye inyarumi bogere ona elected ona nominated ento murume ona mubiachara nto murume ogeribu embu kana genwa gae ganyologwe igatugwa ni wango wa mageri no mwaniki mnono kiama kia Ambassador Mugambi Menyara ebe akiuga uju kimanto jegi otongerete na kaunti ya Meru tu uni kwenda Meru bakarakara na thirikari akawira Mwangasa kenda bagia maruru kenda baminga rukiri 2027 nonto tuwe kabathithiria no lakini no kuona muntu agita Nairobi agura mangoroba ndigwa kinyiba gwaka na witete ba Isiuru manyomba ya manene tauni eje nonto Amero bajukiro baibia batikumenya kaba kwairua lakini mbija Amero tibia Amero ni antu babome kaba mweterete no kariganirwa antu ba ugachoka 2027 kubaromba kura kairi kinyoka choka na muntu ungi bate kuringira kura no ntibe yoro thithirie ntu ithinkia no woka hathithia muntu ungi ko wankwira Amero particularly antu banyambene bamenyere muntu gwitoka wira Mwangasa akarire mweja nchoro era itekarekia rwangi ikagwata rungi ikariganirwa rura iragwete mbere irura ina maana no ntu gukinya na aria kwenda gwita na ndio rampomba kwira Amero pomba ubera utu barona bakona saindi ona kinya kithira muteteri Kyoto Serecio Thuranira augite antu babitithitwe nkathi rwarwende na kaunti ya Meru baitithitwe giuta tena watho kiri antu 10 baria baraero new appointment antu banana bari less than group S iria batikuthoeria chief officer bamoi H bangi P bangi N na bangi L so ikion kuga appointment ile null and void makosa jangi jara county secretary arathithirie ne kurita anto kire parastatus akabanenkera appointment iri batikuthithua ne county public service board otiomba kurita mtu kwa lika board arari clerk kanorita mtu kwa MYS those are semi-autonomous body kana boards yet uchoko mureta kire executive no mwethia chief officer in acting capacity it is illegal nekyo kuga appointment ichi on the null and void anatukinyete na kaunti ya Meru kuronekana utongeri pangara thene na ndoije geta na mbere na tuendelea gwita resources cia Meru igatumirwa inyingi nkurukia ira tukuona thaiji igetumirwa mantu ne yotheri antu baekira wa mbecha rukire thathi ta tha mugwanja nkurukinye ndo ciendawa bagita ku withdraw mbecha ire irende ya ground ikatetheri ikundi bakombo sigurira makobe ikundi kia koroki kaya wa mbori cieria kika kama ingwete kia baura makobe na makagura inyira to bya rangi ikundi kia youth bakomba okeru bakairurira ka project ingwete kia bagura makobe na bakathoma pisi ya ngavana ethera ena kite ya 173 million na cio cionthe iraitirwe ni officers bawe arongina atanongina baita cionthe no u county kenderea ujo no utugakura katukwenda kwira therefore ngavana egera nyumba eku nonto nirorere na njira ya kuria mbecha boboe buria Ameru batikwenda tutukira kawira na ngai nkwira 2027 kinyako ui kinyako wa koi kinyako wa kara no nkiripotera World TV Betamuthuri Murioki.